nga itampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ilaklako ti kasinsin ko ti luganda, abel lakay. Ay nawaw, anya kumaita no ilaklako da. Anya kumapay ngay, gatangan ta ah. Ammo mati agmaneho. Na, awan kwartata. Adamat ornong ta. Panagkunong kadigot umdas day jay. Mabalinan lakay. Ne, adaman siguro ti sa bali pampanunutom dita. Kursunadak launay day di alugan lakay. Ada ka no discount na no cash. Ipilit mo man ti kayat mon. Ay, basta, kasaritak ti kasinsin ko. Ibagakken ko na nga interesado ta itilugan na. Addagan ka dayta. Ngam kita ama, tadyak kayat ti makautang. Wun lakay, siyak ti makaam mo. Siguraduak asaan ta ang makautang. Di mo man ngamin switikan ti kasinsin mo, tanakababaeng. Ato yung tinyog nga order mo manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Awan anyaman naman ang. Aywan, ginatang yung gayam tilugan ti kasinsinta. Ay nawaw, syempre ah. Fully piday ta alugan. Manungay ti panangilako da manang. Secret! Saan ang mabalin nga ibagakeng ka? Anya? Uray maamuam ti presyo na. Sigurado adi mo mula ang kabaalan ti gumatangan niya. Ay na, saan kong arapaap ti maadaan itilugan manang. Umuna iti amin, saan kumat nga amo ti agmaneho. Saan agapot agsalsaludsuda ket interesado ang kadagos. Awan samot aramidem ita abel lakay. Apay manayin. Agpasyarta ko maiti ayan dananang kentatang. Mabalin mo Usaran ta tilugan aginatang ta. Mabalin mo ta magmagnata, bakit? Wano saan, ag-tricycle talatan. Ay nawaw. Apay amagmag na wano ag-tricycle ta pay laeng ket adda nga rod tilugan aginatang ta. Usaran ta atap no ada serbina. Ang mga no panunutan da aparam magta. Adamoten kadakwada day taa. Saan tamot a kontrolado ti panunot da? Nakababain, nang runa ka dagiti tattao sinitswitikam. Kasano no ibagata ang agapu iti kinaswitik mo tinaigatang iti day taalugan. Hay na, awanan ti adu asao. Alaam kit di ti tulbek tagrubwatan. Di umot imbagbaga nga umay kayo dito'y balay ita. Wen tawam mo't iti plano mi tatang. Binulod yu pa itilugan ni kasinsin nyo lupe. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayo binulod mi tilugan da tatang. Lugan ti kasinsin mo dayta, saan ka day? Ginatang mi day taalugan, tainlako da tatang. Aya, Uray sa lodsudan nyo iti kasinsin ko pudno ti ibagbagak. manungay dayta. Saan ko nga ibagbaga? Anya, Nanginamot tatang. nangina ko nam. Ngam di mo ibaga numanaw. Saan ka di pa'y analuto ti karne, nanang? Saan pa yan nakaw? Mabisbisina ko, nanang. Ano sa inyo pa ilaang ti aguray? Adumot ti prutas kan tinapay dita. Inapoy ti kayat ko, nanang. Ayun gayam, nakasaritak ni Uncle mo David. Kat, anya ti imbaga na, nanang. Ila ko nakaditi dagana. Saan ka no? Ay, nawaw. Apay ngay. Ata saan ka no akayat dagiti anak na? Sapay mayat ti lokasyon ti dagada. Mayat ti lokasyon na. Ngamawan ti maaramidan tayaw no saan da nga ilakaw. Mangkita kayo laangan iti sabali agatangan niyaw. Mangibabay na talaga dahi jay a tao, bakit? Kasangsangpet mula ang lakay. Makapaasal mo ngamin ni Maricel. Apay manon ti anak ta. Dandan ni switikan na kano ni Lupe. Ay nawaw,
Isaw ti istorya ni Lupe kanya kitay. Nimbaglangan ata alerto ni Lupe. Ay, una yan ni Maricel. Jak amo no apay akas jemot ti ugali da ja tao. Pudno nga umadado ti sanikwada. Ngam naggapumat iti kinaswitik na ti daduma. No bagbaga ak day chay. Makaungat tumanen. Una, ta ikalintigan ng tumanan ti kalukwan na. Ibabain naman ti pamilya tayo iti kasjay nga aramid na. Ang mga no panunutan dagiti kalugaran tayo. Asaan ta nga insuro ti anak tabakay. Diyos, para ken ka, Manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Anya nga minon tinapatag nga ibagam kanyak, Manang. Ila ko kano ni tatalando ti daga na iji amyanan. Nakasarita mon? Wen, impa-reserve ko pa'y ki din Manungay ti panangilako na, Manang. 500,000 kano. Pagguduan ta ko ma. Ay nauhaw, nanginamot gayam. Wen angam nalawa day jay. Mabalin mo amulaan iti kumkumpurme. Sagto 250,000 tangarod. Wen pagguduan ta nga rod. Ngamawan pa'y mo ti 250,000 ko ita, Manang. Kaano ngay nga rod? Jak pa'y sigurado. Ngam agdiskitarak pa'y Ano sak nga orayan Itulod mo to ije balay no ada madiskitar mo. Basta paggudwaan tamat ti daga, Manang. Kauwan nga min iso nga rod agatangan ta adwa. Si kakano matinangyawatan ni Jennifer iti kwarta lakay. Un bakit? Mutoy man tabilangak no kompleto mo laang. Binilang mitay, kat kompleto may. Mas dawak lang no apay at 250,000 ti dinawat mo. Kung ako man lo pagguduan nyo ti bayad. Iso mo nga min ti plano may. Apay nga rod at 250,000 ti share ni ading mo. Kat 400,000 laang mo ti bayad ti daga agatangan nyo. 200,000 laang kumaa. Shhh! Agulay makalaang kadilakay. Ay nako, agraman kabsat mo. Suitikam. Awan ti kapsat-kapsat no kwarta ti saritaan, Abel. Na, di mo mo't panunutan ti kasasahan ti kabsat mo. Panagkunam kadikat di na maamuan ti pudno. Ay nawaw, agulay makangamin atap no di na maamuan. Nagulbud ka matgayam kanyak, Manang Maricel. Ay nawaw, nagulbud mo't nga ibagbagam, Jennifer. Ti ko ng kanyak kat 500,000 ti daga agatangan ta. Kauwan mo nga min. Nakasaritak ti asawa ni Tata Lando. Ha? 400,000 kanuma gayam. Ay, kwa. Ay unay kan, Manang. Agraman kabsat mo, biktimaem. Ni, tumal na ka man. Laglagi pa asyak tinakisarita kang tatalando. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad mo. Ay, saan ang mabalintikas na, Manang? Isublim ti sobrang ang bayad ko. Di mo namnamaan nga isublik pay. Awanan ti kwarta kanyak, nagastusan. Nalabos mo ti kasta nga ugalim, Manang Maricel. Nadamag mo, ti inaramid ni Maricel iti kabsat na bakit? Anya ti inaramid na lakay. Linuko na kanumay. Malagip mo ti daga ni Lando, ginatang da. Wen, apay ti daga aginatang da. 400,000 lang kanaw ti bayad na dayday. Ngam 250,000 ti dinawat ni Maricel iti kabsat na. Anya, Nalabas ti ugali dayday nga anak mo. agraman kabsat na, switikan na. Sa bali at talaga ti ugali dayday at tao. Nang runa no kwarta ti saritaan bakit? Ay, awanan. Asino nga iti agtalagkan kwa na, nukasta ti aramid na. Anya ti bagayo nanang. Pagsaritaan ta ti may papan iti kalukwam. Nagipulong day a Jennifer kada kayo? Saan anasaya at ti kastangar aramida manakaw? Luklukom matan ti pada matao. Kabsat mo pa'y mat ni Jennifer. Anya ko maitano kabsat ko. Gunggunak mutan ati sobra iti bayad na. Siyak tinakisarsarita kang tatalando. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam? Asino nga iti agtalagkan ka no kasta ti aramid mo? Saan akinaswitik dayjay nanang? Diskarte dayjay. Diskarte mo't nga ibagbagam. Pangaasima, sabali ti diskarte, sabali ti kinaswitik.
No saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan, saan kon aparikot day ta, nanang? Gatangak ti restaurant ni Mari Aida lakay. Manay, nagadulakit di agad gatanga mo. At da kwartam aya. Kasaritak ti kapsat ko ah. Ay nawa, panagkunam ka di. Kat umanlugot ni Jennifer kalpasan tinaramid mo apa ng sweetik kan kwa na ide. Dua atawan matan tinapalabas. Imposible ano saan nakpay anapakawan. Oray napakawan da ka. Saan akayat asawan day ta apagustuhan da ka manayin. No siyak la amay sa. Alanganin nga umanlugot da jay. Ipadas ko lata ah. Anyat amu tayo ngay. Pagtakin ka day na. Ilaklako ti kumarik ti restaurant na. Kat, Mayat nga investment day jay ading ko. awan kwartak manang. Mabalin mat nga aglon ka. Mabayadam tumulaang no kwa. Jak kayat manang. Ay nawaw, sayang mo day jay. Ang mga numaon-una ang data ti sabali. Okay lang data manang. Paidam ka mo, gayam. No siyak, jak kayat ti agbalin a business partner mo. Narigatan. Ang mga no aramidam manan tinaramid mo kanyak idi. Ang mga no sweetie kanak manan. Diyak kaya't ti agbalin a business partner mo. Kuna nakidi kanya kon. Awan maaramidam no di na kayat. Saan mo ta mabalin na pilitam di kabsat mo? Awang kidiam muna day a Jennifer ah. Awanan ti panagtalagnagan ka, gapu iti naramid mo apa ng sweetik kan kwa na ide. Sa bagay, anya ko mga mintiam mo day a Jennifer. No negosyo ti saritaan. Di mo ida mababalaw, no awanan ti panagtalagdagan ka? Ay nawaw, sayang nga ro day jay. No saan mo akabalan na bayadan, di mo ipili tagatangan. Anya, Bayam tagatangan ta da kwarta na. At di istoryahin lagi ti kalugaran tayo. At da kanuman ti di yun nagkinaawatan ni ti kabsat mo. Una, tapaidamak ka no tatang. Ay nawaw, apay mo't anay baga na apaidam ka. Una, ta saan ko a pinagustuhan tatang. Kayat na ngamin agatangan ti restaurant ti kumare na. Anya, Ti kayat na kat agbalin kami a business partners. Sa anak nga imanugot tatang. ay nawaw. Apay kami nagatangan na ti restaurant, nawan mo ti budget na. Ay, jak mo kin ni Manang. Basta siya, jak kayat ti agbalin a business partner ni Manang. Ang mga nuswiti kanak manan. Saan ang mapagpiaran da a tao? Maawatan ka anak ka. Uray kabsat mo, no sweetik mo. Narigat ti agtalag. Amo ka di da Maricel, ang nagpapaskan ti kalugaran tayo? Amuda lakay. Imbagak mo't kadakwa da iday. Apay nga rod nga awan da pay. Amangan no pa umay da pay laeng. Sayang mo't no di da umay. Umay da gichay lakay. Sigurado analadaw da laeng. Ni Jennifer ngay gaya. At da iti kusina. Madama tiluto da. agpakada kami nanang, tatang. Nasapa pa'y matanak ko. Un nga raw. Alas 2 pa ang mag. Adda trabaho nila kay Inton Rabi tatang. Isumanan ti agjutay inton rabi ay. Una, tanaglangan manan ti may sa akatrabahuan na. Ada kanu ngamin iji ospital ni nanang da. O sige, agan-anad kayo nga raw anak ko. Wan tatang, agpakada kamen. Mala. Bakay, nagpakada ka data. Hindi na pulos kinasarita ti kabsat na. Nasakit nga rod tinakam na kanyak tatang. Kasaritak to ni manang mo. Ti pagkwartaan naman ngaminan ka ti adday ti panunot na. Umayak man Maricel anak ka. Anya ti masapulyo nanang. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo iti kabsat mo. Awan bibiyang ko iti dayja a Jennifer nanang. Ay nawaw. Mabuteng laang ti kabsat mo no switi kam manen. Iso asaan nga imanugot iti plano. Paidam ki di dayja ah. Na, kat no agdinamag ngamin dito'y lugar tayo ti kinaswitik mo. Kan may sa, linuko mo ti kabsat mo iti. Panagkunam ka di kat agtalagpay kan ka.
No imay kayo tapno sermonan dak, agawid kay latan nanang. Agpanunot ka man anak ko. Di mo ikalintigan ti kamaling aramid mo. Tama nga no day tanto ti pakaisagmakam. Oho? Amok akayat mo ti maaddaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Ngem iti nasaya at awagas kumaa. Saan ababaan iti kinaswiti kanak ko? Di, siyak manan ti kamalay. Talaga mo't kat asika ti kamalay. Agbalbaliw ka, nanak ko. Agbalbaliw ka. Iti kasta, agtalak ti padam at haukan ka. Nakababain no agraman kabsat mo, kat awan pa nagtalaknakan ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumang agbalin aswitik tapno mapaadulaang tisanikwa tayo? Laglagi pan tayo kumaakanayon nga awan serbi ti adu asanikwa no nagtaod mat iti kalukwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kitaam da ito'y Jeric Lakay. Ay nawaw, anya man hindi tabakay. House and lot. Ilaklako ni kasinsin mo Narlene. Ay nawaw, nakangingi na mo. Mabalin ka no ahulugan Lakay. Isupay kiti day ta paggastusan ta. Gan may sa, iti adayupay mo't alugar. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agpasyar tayo ijay Lakay. Anya? Mayat ti maadaan iti vacation house ijay Baguio City anya. Pagpanunutan taman pa yan yung bagbakay. Ang mga numaibus mo ti savings ta. Sabay 2 million mo't gayam ti gatad na. Kurang ti kwarta bakay. Hulugan nga rod Lakay. Binulan nga agbayad ta. Kas na ko nakita yun. Pagpanunutan ta pa yan yung bag. Nang runak dakkel agatad ti kasapulan. Panagkunayo nanang. Okay laang ka din no gumatang kami iti house and lot ijay Baguio City? Ay nawaw, an-anwan nyo ti house and lot aya, kat adamot balayaw matay tanak ko. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agbakasyon tayo ijay. Saanen a masapol nga ag-hotel tayo. Gastos metla ang tikas jay. Adda budget yo aya. Adda nanang, ngampang down payment laang Hulugan magkidi ti house and lot ang nakitak nanang. Asinaw ti mangilaklakaw. Ni Narlene nanang, ti kasinsin ni Jeric. At dagayam dagada ijay. Kukwa ka no ti gayim na nanang. Tultulungan na laang amangila ko. At least amamuyo. No bilang mantaad da parikot, nalakalaang amapan kayo iti ayanda. Wa nanang, narigat nga agpayso ti agtalak iti sabali a tao. Taadumat ti scammer. Mapanak iti ayanda kasinsin mo Narlene inton madamdam Lakay. Pagsaritaan mi ti maipapan iti house and lot agatangan ta. Sige laang bakit? Sumurutak ko ma. Ngamadamag ngamin trabaho kita. Siya kun ti makisarita ken kwa na Lakay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mi. O sige, tawaram ni patawar na bakit? Wen Lakay. Agtugaw ang arut tamangan tapay. Aggidantan arumwarin ton madamdama. Ag-tricycle Lakay. Ay nawaw, at damat ti motor. No itulod nak iti ayan ti kasinsin mo, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Sige, atagin ka day tabakay. Ag-tricycle laklatan, tapno saan ka amataktak. Agtugaw kang aruton, tamamigatan.
Dayta ti house and lot nga ilaklako ti gayem ko. Kita am ti picture kan video. Kompleto dayta. Magustuak launay, Narlene. Ay nawaw, gatangan nyo kit di ngaminin. Sayang dayta. Mabalin ang makita iti personal. Mabalin mat. Ngam no agawid ti gayem ko Adapay ngamin ije Manila. Itiks nakto nga rod ano kaano nga agsubli iti bagyo. Ngam at the reservation fee na. Manungay. 20,000 laeng. Isublik to nung gatangan nyo ti house and lot nga ilaklako mi. Kasta ka day. Refundable mat kit di. Wano saan? Mabalin nga ikisay tayo iti bayadan nyo. Sakbay nga ited ko ti reservation fee. Kaya't kula ang maamuan no apeng ilaklako dati balay. Ilaklako na taag migrate da ngaminan ijay Canada. Kasta aya. Mabalin ang maala ti contact number na. Saanan? Siya kun ti makaam mo ang makisarita kan ko na. Sige, bayadan mo ti reservation fee na. Saan min nga ilako iti sabali ti balay? Iti may bagat asawa ni Jerek akasinsin mo Narlene anak kaw. Nagsaritaan mi ti may papan iti house and lot, tatang. Wow. House and lot? Tatang. Ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Ijay, Ijay Baguio City. sino gayem mo mati mangilaklako? Ay nawaw, basta adda, tatang. No ibagak, sigurado adi yung lamam mo. Kindi ka gungit anak ko. Nagsalsalod-sudak lang may. Asino mo ti saan ama kaungat no kasta lang, tatang. Alawang basol kong akkalma ka lang kati. Nagbayad ako iti 20,000 lakay. Ay nawa, paraan niya ti 20,000. Reservation fee kano. Tapno saan da nga ilako iti sabali. Kursunadak launay dayjay a house and lot lakay. Ngam saan mo pa nakita iti personal? Kasinsin mo ni Narlene lakay. Imposible mat anulokwan data. Di nakadiintad ti contact number ti gayem na, nga akin kukuha iti house and lot. Saan lakay? Iso kano ti makaamu ka data. Okay, parang sanda talo kwen. Kas naibagak itay, kasinsin mo dayjay lakay. Kaano nga rot amapan nyo kita iti house and lot? Urayan mi nga agsubli ti gayem na iji Bagyo. Adda kanupay ngamin iji Manila. Sumurutak to numapan kayo. Kasapulan alakay, tapno makita mo't iti personal ti house and lot agatangan ta. Hello, Narlene! Nakaawag ka mat? Nag-message ti gayim ko. Kat, No adda ka no ti 100,000 mo ditang. apay ti 100,000? Down payment ka no para iti house and lot. Ay nawaw, saan ko pa'y mat anakita ti house and lot na? Apay asingiran na kon? Kasapulan na ka no ngamin ti kwarta ita. Saan ka di pa'y anagsubli iji Bagyo? Saan pa eh? Ngam no awan kwartam dita, ilako na kanon iti sabali. Ay nawaw, nagbayad akmatin iti reservation fee kang ka. Ibagbagak laeng ano anya ti bilin na. Asino ti pangisindak nga iti 100,000? Ay katsaklatan bank transfer. Saan amabalin nga isen ko iti gayem mo? Siya kun ti pangisendam, tasyak mo ti kasarsaritam. Di ka madanagan, ta saan kayo alukwan? O sige. Tim pa-deliver mo dito yung balay si Narlene. Ay nawaw, di yung makita ay tatang. Washing machine? Nakita yung malagayam. Apay ngagsaludsod kayo pa'y lang. Nangala, matitikor tanging gatang mo iti washing machine? Kwartak Anya ti panagkita yung kanya kaya tatang, awan makukwartak. Anya, Kasapulan tayo ti washing machine. Tapno sa anak amabannog amangigilgil iti murong tayo. Iso adita, gimatang ako. kumusta nga'y matit anak ko? Nakita yon ti house and lot agatangan yaw. Saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, apay nga'y. Adda kanupay iji Manila ti gayem ni Narlene ang mangilaklako iti house and lot na. Kano agdwa bulan nun tinapalabas sipod nagsarita kayo? Ay, dayta nga rod nanang. Awan mo ti kontak ko iti gayem na nga ibagbagana. Kastalat nga rodan? Or-orayam ti text ni Narlene kun ka? Kapilitan ananang. Jakmat amo ti turturungak ije Bagyo. Ay, narigat ti kasta anak ko. Sapay nangirwar kamutin iti kwarta.
120,000 tinairwar ko, nanang. Bareng agtext man ti kasinsin ti asawam. Nabayag launay ti 2 bulan, anak ko. Uno saan, ibagam ken Jeric akasarita na ti kasinsin na. Nakaumay ka mat kasinsin Jerit. Napatagtibakin ka kasinsin. Anya ti bagam aya? Kumusta ti house and lot agatangan mi kuma? Ay, day tangarod ti parikot kasinsin. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan? Saan ko pa'y anak kasarita ti gayem ko nga adda ije Manila? Iso ngamin ti mangilakla ko, kat nairanamat abisi meten. Nay, kasano ngayon day ta kasinsin? Urayan tayo latta ti text na kasinsin. Ay nawaw. 2 bulanan nga gururay kami. Di kay madanagan, takasaritak man ang ti gayem ko. Asap atan eh. 2 bulanan nga gururay kami. Nangalaam iti kwarta gasgastusem si Kanarleng. Ay nawaw, day tala akanayon ti saludsud yo tatang. Di kay kit di maragsakan, taadalat ta igatang tayo iti kanin tayo. Basta wak nga rudan. Na, Ang mga damot ti illegal nga arabidem dita. awan na, Sigurado ka kaday. Ang mga nagtatakaw ka matay. ni tatang mo't. Sana, sa anak nagtatakaw. Mala, mangang kay kit din, numabisin kayo. Di kay sumana udita, ta nakaturog ti apo ko yung. Isublim laangan ti kwartami, Narlin. Ay nawaw, awan ti kwartayo kanya. Busy launay matigayim mo nga ibagbagam. Tiyakon mauray. Adda nga rod ti kwarta ken kuana. No talaga ka, ited mo ti contact number ti gayem mo nga ibagbagam. Tasyak ti makisarita kang kuana. Saludsudog pa'y ano, anya ti maibagana. Ay nawaw, kasla ka lamang lukluko, Narlin. Mangluklo ko mat ni bagbagam. Makauray ka kading amin. Manu abulanan nga gururayak. Amum dayta. Anya nga rod ti ited ko kan ka, kat awan mat ti kwartayo kanya. Sikati nang italakak iti dayi a kwarta. Tati ko nam kat sikati makisarita iti gayem mo. Nagtalakak kang ka. Pangaasim, tadi mo dadaulan dayta. Iskamor mo gayam dayi a kasinsin mo, Jeric. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan, matet bakay. Saan mat gayam a mailaklako ti house and lot nga impakita na kanyak? Anya? Day tatipudno lakay. Kasano anam mo asan ang mailaklako ti house in lot bakit? Naamwak babaan iti gayem ko. Isumot lagayam ang nagado ti rason na. Ay na, nalabos ti kinaulbud day di akasinsin mo lakay. Mapanak man itayan tatag sarita kami itinalapat. San ada tao ti lukluk kun da tao? Kasinsin mo pa'y ngaro. Isublim ti kwartami, Narlin. Ha? Naglaing kang agaramin ti istorya. San mo't ka mamailaklako ti house in lot nga ilaklakom ko na kami? Ni, nakadamagan nyo mat. Naduktalan ni bakit ko. Iso at di na ka maulbudan ita. Ha? Kasano nga rodin dayta? Isublim ti kwartami tapno malpasan ti saritaan. Iskamar ka maggayam. Ay, awanin ti kwarta kanya. Ay gati pamuspusa ma. Isublim ti kwarta no di mo kayat amay dimanta ka. Anya? Nagtalag kami kan ka. Ngam kastig iti maaramid mo kada kami. Ay, kuha kasinsin. Ikan na ko maiti pawayway. Awanin ti kwarta kanya, tanagastos kun. Amumot, may saa ka single mom. Di mo irasun ti kinasingle mom mo. Tapno agaramid ka ti kalukwan. Andang ita. Pangalaam nga ita 120,000. Ay, day tati parikot ko itatatang. Isublim ti kwartasan mo mita ko kwa. Aramid ka. Awan nga rodin ti kwarta, tatang. Anya nga tanog mga klaangan. Hino. Di mo panggapin ti aglimbang. Taura sa din ti paglimlimbangam. Amuti na marswa ti kalukwam. Kas gay mo ter aramidan ti daddo mga scammer. Agpanunot kay tinaimbag na rin anak ko. San aga po taglimbang ti solusyon dagiti daduma anak autang. Kat isumitan ti rabidan. Laglagi pa mga dati anak mo. Ay, anyan ti kastoy amapaspasamak, tatang. Di mo itarayan ti basol mo. Tas ikaw lang ti nagisagmak iti bageng. Kasinsin mo pa mo ni Jeric. Iskamar gayam day di Narlin, nanang. Anya? Saan gayam a mailaklako ti house and lot nga ilaklako na kada kami. Na, nagturo din amang ilako iti saan nabot ako kwa.
Day tangarod na anang. Ayan nan ngay. Ada ijay balayda. Amangan mat no itarayan na kayo. Amangan no aglemeng ita tanadoktalan nyo ti kalukwan na. Awan mo tanda duma apaglamangan na no bilang nanang. Kan adamot anak na. Bantayan nyo lata anak ko. Sa inyo nga ammo ti taray ti panunot na. Naaramid nan tupay ti mangloko kada kayo. Kat kasinsin na pa'y nilakay mo. 20,000 pa'y laang ti maisublik ita, matet. Ay nawaw. Apay a 20,000 laang. Iso laang ngamin tinadiskitar ko. Si kamot gayam, Narle. Bayadak ti kwartayo a ginastos ko kasinsin. Ngam 20,000 laang ti maisublik ita. Ti 100,000 mingay. Inutak nga isubli no okay laang kada kayo. Mabalin mo ngamjak ka ti mabayagunay Saan ko pa'y ngamin anak kumpleto? Umdas mat siguro ti innam abulan. Saan ko ama ikari dayta? Ngam aramidak ti kabaalak. Pasensya kayo manan na. Sana nasaya ti naramid mo kada kami. Amok dayta kasinsin. Mano arabi imot tin asa anak katurturog. Makunkonsensya ak launay. Sapay lang ko mata mapakawanda kun. Saan ko nga itarayan ti utang ko kada kayo? Pekes na tilangam. Napuyat ka manay. Sa anak nga rod anak katurturog tatang. Nagato ti pampanunuta. Daytan. Singirin na kamutin ti konsensyam. Wen nga rod tatang. Ipaawir ko manan ati apo ko yun. Uy na. Agtrabaho akman tapno makabayad ako. Nagturig kamit ngamin ang mga ramen di tikas jay. Nasulisog akla ang gapo iti kwarta tatang. Ngam saan kon nga ulitin. Tayong baglangin na. Tayong pabayad na lang ting kwartada king ka. Sanda ka nga indemanda. Naasyan dalakit di kanyak tatang. No sa bali at tao tinangaramida mi tikas jay. Ang mga nusan lang 120,000 ti bayada mi ta. Wen nga rod tatang. Ay nakabutbutang. Agserbi ko mga adalkin ka dahi tanak ko. No kaya't mo ti maddan ni ti kwarta. Nagtrabaho ka. Di mo panunutan ti mangloko iti pada mo tao. Anak ko. Ay nawaw. Awantal na ti panunot no linuluko ti aramid tayo. Isu adi tay kumaalilawan winulukwan ti pada tayo a tao. Taamangan no iti udi na kat bukod tayo matla ang akonsensya ti mangdusa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Natumpungan nyo mo't timayat a presyo ha. Sigurado at akalma tinapaglakwan nyo itinatangyaw dyan eh. Sakto laang Venus. Apay ka day. Ay, amangan ko nakno kaya't yung agatangan ti dagak, ijay amyanan. Ilakom ka day. Ay, nawaw! Kay bagbagak laang. Apay nga ilakom ngay. Ta saan kumutlaangan ang maasikasaw. Nagadaw, di pa ka kumikumak. Mayat ka. Mayat nga agpay suday ta nga makasaritak nga umuna nila kay ko. Ibagamkin nila kay mo, tagatangan nyo kitdain. Tapno saan kayo nga agabang. Wen, pagsaritaan mi pay anaimbag, iti kasta awan ti parikot. Ibagam to kanyak ano anya ti mapagsaritaan nyo. Iti kasta kat amok no ilakok iti sabale. Wano i-reserve ko para kada kayaw.
300,000 laeng dayjay. Ibagak adagos kang kano anyamat ti makuna nila kay ko. Narigat mo ngamin no siyakla ang ti agdesisyon. Ay, wan mo't kit di nasa isayaan no pagsaritaan nyo. Tapno sigurado. Ilakla ko ni Venus ti dagana lakay. Asino a Venus? Ni Venus aputot ni Tata Milyo Anya adaga tilakla ko na. Titaga na ijalaon, wano? Ti dagana ije amyanan lakay. Mano-kano ti panglako na nga 300,000 kanumat. Ay nawaw, mayatan ano kasta bakit? Anya ti makunam ngay. Gatangan ta ka din. Interesado Yung saan ta mo takabisado, no anya ti proseso nga aramidan ta bakit? Agpatulong takin ni Venus alakay. Saan na nga talukwan da tao? Saan mo't siguro? Kalugaran tayo mo't ni Venus. Imposible ano maaramid na payla ang timang loko kadata. Sige, ibagamkan ko na agatangan ta ti dagang ilaklako na. Okay lakay. I-message ko to tapno saan na nga ilako iti sabali. Nakapagsarita kamin kinilakay ko. Kat, anyat plano yung ay. Gatangan nyo ka di, wanon niya. Wan, gatangan may. Ngam isurum dagiti rumbang nga aramidan mi ata saan mi akabisado. Kaano nga raw na maitad yung ay tibayad yo? Agteksakto kang kano. Ay, wow! Asap takasapulak mo ti kwarta ita. Wan, itad mi matkid di adagos. Basta isurum to dagiti rumbang nga aramidan may. Ta saan kami asigurado iti proseso. Mabalin lang tamat. Tulungan kayo aging gana ama i-transfer ti titulo ti daga itinagan nyo. Agyaman na klaunay. Ano sa nga orayan ti bayad mi Di ka madanagan, ta sure buyer kami mat. Ila kumbat gaya man ti dagam ija amyanan, Venus, anak ko. Untatang, da Janet kan Fernan nga gasawa tinang ipareserve. Ay, kita Uy nawa, ada kwarta da gijay tatang. Makabayad da kanya, tachimamba da kat nga raw. sana kas tatigayat ko asawan. Anya nga raw tatang? Kita taamangan no biktima amat da kita agasawa. Ni tatang mo! Ay, amok to galim anak ko. Nang na pa'y no kwarta ti pagsasaritaan. Ni tatang mo! Aramidam no anya ti maiparbang. Ta saan kamatan nga ubeng. Amom ti husto kan saan, anak ko. Medyo nalawang at gayam ti laklako ni Venus. Wan mat nga min lakay. Mabalin ang mamulaan ni itinateng day chay bakit? Inayon tanto amulaan no kwa. Bayadan tapay alakay. Kaanong agpasentro ka? Inton umay abulan pa'y Ay nawaw. Kasanungay makabayad ta. Agsingsingiran ni Venus. Kasapulan na kanungamin ti kwarta. No nawaya ka, mabaling agpasintro ka bakit? Iruwar mo ti kwarta pagbayad ta. Agpasentro ak nga rod ita. Amang ano saan ta ang makabayad kat ilako kit din ni Venus iti sabali. No matuloy ka ita, gumatang kan tumot lang ita abastuta bakit? Day talaang. Kan may salata si Milya pa'y gayam, ilistak laangan, tamangan lumalipatam. Nasaysaya at pay lakay. Panawan ka pa'y nga rod ta agsagana akmatan. Sigurado apila manan ije paradaan. Sigurado ka kadya, kumpleto da ito'y. Wan. Awan ti peke. Awan. Nasaya at mo't nga rin no kasta. Kaano nga ilakad tayo ti papeles ti daga aginatang mingay? Ay nasya kung ti makaammo amang ilakad. Sigurado ka kaday? Un, ang agnayon kayo iti 100,000 para iti processing. Ay nawaw. Dakkulan ti 100,000. When taadumot nga rin tinaska na mabayadan no agilakad tayo iti titulo. Saan ka di mabalin? Ada kami latan ti mangilakad? Isurum laangan dagiti rumbang aramidan mi. Ala, saan amabalin Siyak ti mangilakad. Ta, siyakit nga rin tinangilako kada kayo. Mabiit man laang. Ay na wow, saan amabalin nga ibabawin ti 300,000 tanalpasin ti dilta. Anya? Kumusta ngay? Mabalin ang mailakad ti titulo ti daga ginatang ta bakit? Kasla sa bali mat ti aramidan ni Venus lakay. Anya? Ti malagip ko idigim matang da kasinsin Frances kat ada ti deed of sale ako nada. Nagpasurbida pa'y idi. Anya timbaga ni Venus kan kaya? Awan pulos ti inted na dokumento kanyak lakay. Nadakamat na pa'y agnayon ta iti 100,000.
Ta iso ti mangi transfer iti titulo ti daga iti naganta. Ay no, nagdakkel mo ti 100,000 adaw dawatan na. Apay, saan mabalin asikawan no siyaklatan ti mangilakad? Iso kano ti mangilakad ta iso ti sailor lakay. Ay, amangan mo't nuluklok wanda tanday ja tao. Kastamot lang ti atap ko. Nasken nga agsaludsud ta kadagiti amamuta. Medyo agdwa-dwa akmet ngaminan. Ti kwartangay. Inala na atas ang kanumot amabalin nga ibabawik, tanalpasan ti saritaan. Ada ginatang yu adaga iti napalabas atawon anya, nanason niya. At ang agpaiso. Apay ka de. Mabalin ka di at ibayar ti mangilakad iti papeles, nana. No, ti titulo, ti kayat mo asawan, kuwan. Mabalin at ibayar, ti mangilakad. Kastoy ngamin, nana. Ginatang mi ti daga ni Venus iti amyanan. 300,000 ti binayadan mi. Kay, Ti kayat na, mangtad kami iti 100,000, ta iso ti mangilakad kadagiti rumbeng a mailakad. ay no, wow. Dakil mo na, da 100,000 na daw dawaton na. Nakabayad kayo ka din. Nabayadan ng ti daga, ngam saan kami pa'y anangtad iti 100,000, takurang ti budget, nana. Nagparamid kayo, iti deed of sale. Awan pa'y, nana. Ay no, wow. Apay ngawan pa'y lang. Kunamay ka nakabayad kayo. Ni Venus kanumot ti makaam mo, nana. Ay. Sabay dakil ti 100,000 na singirin naman ay. Day tangaro ti pagparikutan mi kinilakay ko, nana. Saan nakasta ti husto a proseso, nakaw. Kas buyer, mabalin mo lang nga da kayo ti mangilakad iti papilis ti daga aginatang yaw. Iti kasta, kat sigurado nga adda ti malpas kan makatipid kayaw. Mabalin mo gayam ti kasta. Mabalin mo nga man. I-refer ka iti kabagyak nga abogado. Agpatulong kayo kan kuhada. Tapno masurot ti ustaw a proseso. Narigat nulukwenda kayo dayjay a Venus. Hello! Okay. Anya ti plano yo? Tapno marugyak kumamutan ti mangilakad iti titulo ti daga aginatang yo. Da kamin ti mangilakad iti titulo. Agpaaramid tay laangan iti deed of sale. Ada nakasarita mi nga abogado kat kasapulan kano ti deed of sale. Ha? Ada kwartayo a pagbayad yo iti abogado aya? Awan, ngam ada ti in-refer ni Nana Sonia kabagyan na. Anya? Itix kunto kang kano mawayaan ti kabagyan ni Nana Sonia. Tapno maisagana dagiti kasapulan may. Awan pa'y ngamin na aramid a deed of sale kat. Ala, adak lang arudin amang ilakad. Saan mi akabailan abayadan ti daw-dawatom. Iso ada kami latan ti mga ramid. Iti kastakot makatipid kami. Makaungot-mutan bakit? Wan nga rod.Ag-aasam ngay ngamin ti 100,000 adaw dawatan na. Daklakit di ti komisyon na no agbayad ta. Iso akayat na nga isun ti mga ramid. Kasano kuma? Kat awan mo't pagbayad takin kwa na. Day tamot ti di na mapanunot lakay. Tila ang pagkukwartaan na ti pampanunutan na. Naku nampay. Kung naklakit di no mapagtalkan day di a babae. Siyempre, nakakita iti kwarta bakit? Narigat nga agtalak iti sabali a tao. Nang runa no kwarta ti saritaan. Tadalata dagiti manang gundaway. Gaputa saan ta kabisado ti proseso. Naimbaglangan Tada ni Nana Sonia anang i-refer ka tata. Naon ni Nana Sonia. Awan na. Lukluk wanda tagaya mo na Venus. Italaang manay na nakita ka, kabsat. Adumat nga men, di pa ka kumikumak no kwa. Ay, among ka day, tinaramid ni Venus. Ha? At damanan, ti gundawayan na pada na tao. Anyat kayat mo asawan, kapsat. Pagkukwartaan na, da Janet kan Fernan. Anya? Wain, gaputa saan nakabisado ti agasawa, ti rumbang nga ramidan da. Gundawayan na mutunida. Ipilit na kanaw, nga iso ti mangilakad iti papilis ti daga. Naskain nga agbayad da iti 100,000 kinkwana.
Anya, agasam nga iti 100,000. Day tangarod kay kabsat. Ay, Awan ka no pa iti deed of sale na aramid. Iso nga in refer ko da Janet iti kabagyan may nga abogado. Kasi da mainumaluko da. una yan da dya, Venus. Nukorta ti saritaan. Maramit na ti mangloko iti pada na tao. Awanan konsensya da dya babae. Pudno ka da sing-singiran da kayo ni Venus iti 100,000, Fernan. Punta ta. Anya? Ti kayat na ngamin, kit iso ti mangilakad iti titulo ti daga aginatang mi, tata. Ay nawaw, anyan na dya tao. Dakkel ngamin ti kupit na nagbayad kami iti 100,000 kan kuana, tata. Talagang aramidan na ti amin para iti kwarta. Da kami man, nagtalog kami kan kuana. Tati ammo may kat matulungan na kami, tata. Ti mi ammo, kat plano na naggayam ang timang loko kada kami. Dadailam ma ti panagtalog ti pada matao kang kabinos. Apay man ang tatang. Ay no, agindid ammo kapailaan. Agraman da Janet kan Fernal nga gasawa, lukumpay. Ay, saan mo't nga rod ang natuloy? Tanakibiyang mo't da jay ason niya. Naimbag man ta makaturog kapailaan iti kastangar aramidam. Ano tatang? Saan mo't nga illegal da jay? Anyasan nga illegal mat nga bagbagam dita. Nakababayin mat arami na kasteveros. Ay, jak ang buka da kayo tatang. Gaputasan da nga mo taramidan da. Lukum mat ta nila. Ay natatang, awan ti maloko no awan ti agpaloko. Ay! Awang din babain mo ang mga arami di ti kasta. Napnapanan ti konsensyam. Kontrabida kayo mata niya, nana. Ha? Siya kaday ti kasarsaritam. Asino kumapay ti dadduma? Kadda tayo lang matitao dito eh. Ay, jak magustuhan ti kastata basti dila ma. Saan kayo ang makangeg? No saan kayo ang manakibiyang? No ti 100,000 na daw-dawatom ti makagapaw. May salang ti may bagakin ka. Inaramid ko no anya ti may parbag. Amo ka! Ti kayat yu kadda kayo laeng ti adda kwartana. Iso adda dailin dakmeten. Ay, panunutag. Noon niya ti kayat mo panunutag. Basta siya, amaw ka na dalos ti konsensya. Sana kasi ti daduma di nga awanan konsensya. Agyaman aklauna, ita nakaumay ka, Venus. Una, nag-text mo, tinalaing nga abogado yung kanya. Gaputa kayat mi amalpasan da ito'y aparikot. Imbagak lang nga rude na siyak ti makaam mo. Nangala kayo pa lang iti abogado? Saan mi akabailan nga ito't ti kwarta daw-dawatan nyo kada kami? Saan nyo akabailan? Ngam kabailan nyo mo't gayam ti mangala iti abogado. Kinapudno na, libre lang ti serbisyo ti abogado akabagyan ni Nana Sonia. Taam mo na nga awan kwartami. Ay, makapadismaya kayo mat. Sayang lang ti banog ko kada kayo. Anya? Kumusta mo itong tidaga? Aginatang yaw, Fernan. On process pa lang, nana. Naimbag man, na nagpakita ni Venus kada kayo. Wala na. Mabutang lagi di dayjay. Agyaman kami launay titulong yung kada kami ah. Mawanan yaman na nakong. Narigat egbaling ignorante nana. Ay, talaga nga dadagiti tattao nga wanan ni ti konsensya. Amo lang nga rudan ti kasasaad ti may sa tao. Maramid da pay lang mo ti manglukaw kada kwada. Wen nga rod nana. Lesson learned mo't kid di kada kami dito na pasama. Ay, wait. Inton sumarunaw. No, saan yung nga amo ti aramidin nyo? Agsaludsud kayo, iti sa bali at tao. Iti kasta ka matulungan da kayo. Wine? Nalpasan lakay. Nai-transfer ka din, bakit? Wan lakay. Inikam ka di ti kabagyan ni Nana Sonia iti kungkunana. Saan pa'y? Nay, abi nga ura imbaga na alibre laeng kat inikam na ta kumaa. Saan pa'y ata kayat ka makasarita sakbay nga itid ko ti kwarta lakay?
Manuti itatakan kwa na ngay. Mabalin siguro ti 10,000 bakit? Nakatipid tamot, uri kas kasanaw. Mabalinan lakay. At least, saan nga imabot iti 100,000 tinagastos ta? Uwan nga ron, nakatipid dalat ta. No sa anak ang nagsaludsot kin nanason niya, ang mga nunaloko tamateng. Naku nampay bakit? Pagadalan ta ti kastoy pasama. Tainton sa marono, ditan agbalin nga ignorante. Uwan lakay. Agsaludsod ta, itikas ta, amuta ter aramiden ta. Lima baslang ni Sonya, kastamot ang ti reaksyon mo. Takagurgurak launa de dya bakit tatang. Ay sus, ag-move on ka, anak ko. Ay nawaw! Kasano kumaama ka move on nak ngay tatang? Naa, Bis nga dakwartak ita. Awanan tadi nagdaal na mo ti plano. tinulungan na lang ang Janet kin Fernan. Maiparbang nga rod na makibiyang de dya bakit tatang? Tidaamag ko, kada Janet ka no, ti masidag kin kwa na. Ay uray pa eh. Amo na nga rod na siyak ti kinasarita da Janet. Unay ka na, anak ko. Ikalintig ang pailang ngamin ti bidot nga aramid mo. Awanan na. Asino tagtalagkan ka no kasta ka lang. Kwarta day jay tatang. Ribo ti saritaan. Di kagpanipon iti kwarta, anak ko. Di mo ipalubos ngagbasol ka para lang iti kwarta. Aramidam na niya ti maiparbang para iti pagsayaatan. Kan, pagsayaatan mo't lang ti padam a tao, anak ko. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. No adasaan da nga ammo, isurum ti kasayaatan nga aramiden da. Agbiag ka analintag kan nasingpet, tapno addatal na kan kapya iti puso kan panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Simbang pati magaya man, bakit? Kasangsangpet ko laang lakay. Nagatang mo ka dimot lang tigagaram di sentro? Un lakay, kumpleto. Nasayat man no kasta. Tapno saan ka nga agsubli-subli di sentro? Sayang tiplete. Ngimina pa isamo tiplete ita. Ngimina tanangina pa'y mati krudo. Ngumina aminan. Ngumtisweldo tayo. Saan mo naman ayunan? Naimbag ko nam nakalibre ak itay. Agpaiso? Wun, Asino tinangilibre kang gangay? secret. Ay nawang. Adayamot kasta. Basta nakalibre ak itiplete itay lakay. Awan na gastos ko. Uray piso. Nay, sapay nga. Kasla kurang mati koleksyon ka. Napuno mati lugan itay. Wanaw, at dangatasan ang nagbayad kadagiti pasahero. Ay, ato yun tigat-gatangam a soft drinks kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Kasla na unag mo ti pampanunutin na. Di mo't sumumbat. Ay, ulitek manin ti imbagak. Ay kabsat, ato yun ti soft drinks agat gatangam. Ay, agyaman aklaw na ikabsat. Addan samot parikot mo. Dangarod kapsat, italaan adlaw ko akurang ti koleksyon ka. Sapay agbayad ak iti boundary ita.
Ay nawaw, ang mga nuadda saan ang nagbayad, kabsat. Day tangarod kabsat. Dakmatin na si putan no asino. Sayang mo, oray may salaang ti saan ang nagplitay. Dakkel aba nagdayjay, nang runa kat adayumot dito'y lugar tayaw. Wingarod, isupay ko maamaigatang iti pang kusina. Inton sumarunaw, si putam kabsat. Lugi ka ano saan da nga agbayad, nang runa pa'y kat nanginalatamot ti krudaw. At dapay boundary anasken abayadam. Agpasentro kami kan pare Jose Itabakat. Sapay adamot gagarak ijay sentro ita. Agpasentro ka nga rod manan. Wen lakay. Sikalat nga rod ang tagpasentro. Ilistak dagiti katangag kuma. Tas ikapay lang ti makaam mo agumatang. Wenen tapno makatipid tamat laeng. Anya nga oras nga grubot ka. Agdigo sa klabiit. Mapan ko man idrap dagiti order da kanya. Naurnong man nga minun. Awagak nga rod ni pare Jose. Ibagak asa anak ang matulong agpasentro tadda kamatan. Wen lakay. Ilistam laeng no anya tigatangag tapno amok. Makatipid na no siyak tagpasentro. Adda nakatugaw iti abay mo, Mari Ame. Awan, Mari Janice. Dito yak nga rudin nga agtugaw. Sige laang. Anya nga oras ti rubat tayo. 2:00 ka no. Ngam numapunno adagos tilugan, masapsapa tayo. Bareng mapuno adagos iti kasta makaawid tayo. Tapno saan tayo amarabyan. Wen nga rod, isupay mat ti malpas at trabaho. Ni, kasla agtudo manang. Minalumat nga minan no agtudo. Mangrugin ti rainy season. Ay, pitak man nga rudin ati pagnaan. Wen nga rod sapay saan asimentado ti kalsada nga agturong iti ayan tayo. Amo pa'y no kaano nga ilupas daday jay afot ta. Nadlaw da nga ta sa anak pa'y anak kabayan. Tinasayaan. Aguli makaklatan dito Di bali taado kami mat anaglugan. Sino pa iti san anak kabayad dita? Nakabayad kaming tato. Si Kangay Mari Janice, Jack pa'y nakita ang nagbayad ka. Anyat ko ng Mari Ame. Agbayad kan Mare. Dandani tayon sumangpet. Agbayad kan tapno malpasen. Agsingsingiran ni Tata Sabado. Ayun. Apay day jay. Nalipatak mo tin. Tata. Mano ti plete ita? 150 pesos laeng nakaong. Adto'y ti bayad ko, tata. Agyaman naklaunay nakaong. Makapasurumot dahito ang Mari Ame. Kontrabida na unay met. Imbes ang maka 1, 2, 3 manda taon. Awanan tanabuking metin. Di ka agkusilap akasta Mari Janice. Impalagip ko laang mati pamasahe. Kompleto timpagatang kuken ka, Ame anak kaw. Wan nanang, at ti resibo. Awatin nyo. Ay na, agyaman naklaunay anak kaw. Naimbaglaangan tada ka nga ibabaon ko. Awan anyaman na nanang. Aywun gayam, ni tatam asabado ka day tinagbiyahe. Wan iso nanang. Dandani ag 1, 2, 3 nga rod ni Mari Janice itay. 1, 2, 3. Dandani saan nga agbayad iti plete na nanang. Anya, Naimbaglaangan adaak ang nakakita. Agul-ulimot tumat dagiti padak a pasahero. nukasta. At nga agpaisaw dagiti saan nga agbaybayad iti plite. Iso anak ko na ni tatam asaba daw. Akurang ti koleksyon na idinaminsan nga aldaw. Una yun dagita akalugaran tayo. Di damot panunutan dagiti drivers. No sa anak ang nagsao itay, awanan nag 1, 2, 3 dayjay a Janice. Uray siya, kagurak launay mo ti kakastatat tao. Naimbag kumaano kasarita da nasaya ti driver no awan kwartada. Saan mat nga road taagul ulimak da nanang. Kontrabida launay dayjay nga ami. Ay no, kasangsangpad mo lang napudot man ti ulo mo Janice, bakit? Kasano, kat kunamlan asino no agsasao. Anyat imbaga na pagsaksakitan tinaka mo aya. Imbes ang maka 1, 2, 3 akitay.
Awanan taimbuking nakmutin. 1, 2, 3 ko nam. Saan ka nga agbayad? Iti pamasahem? Wen, gapo iti kinarigat ti biyag. Na, panagkunam ka dikat na saya ti aramid akasta. Kas jay laeng nga rod ti amok apamuspusan tapno makatipidak lakay. Di ka mabutang iti karma ako na aya. Ay na praktikalak laeng atauan niya. Makapabusor ti tattao akas kini ami. Kontrabida talaga. Diya ka muking ka. Pakabasbasulam di kas ng aramid mo. Switi ka mo ti pada matao. Itan niya aga po ngamin, adi ka agbayad iti pletem. Agyaman naklaunay iti naramid mo, iti napalabas alawas, ame. Anya nga inaramid ko, Tata Sabado? Agyaman nakta sinitam ni Janice. Ay nawaw, small things, Tata. Saan nga small things day dyan niya? Nukas kanya ka driver. Dakil at tulong day di kada kami. At dangamin dagiti pasahero ang mahilig nga ag 1, 2, 3. No daduma, di mimutin masiputan ng runa no adu ti pasahero. Inton sumaruno, agsingir kayo asigo den, sakbay nga agluganda, wenno sakbay a bumabada iti jipyo. Way, kasta ter aramidin mita. Nasaya at ano kasta, tapno adamot sukatiban yung agpaspasada Way nakaw, nakunampay. Dakilan ti 150 pesos kada kami. Nang runakit nanginapay mo't ti krudo, kanadapay boundary anas kan abayadan may. Tas saan mimot ako ko ti jeep nga iman maneho may nakaw. Makapasar ka mo't bakit? Ay nawaw, anya man ang tibasol ko, obet lakay. Wana, taga po iti aramid mo. Siyak mo't ti kantyawan dagiti kalugaran tayo. Anya? Asawam diya mahilig nga ag 1, 2, 3 niya. Kunada, sada agkatawa. Basol day jay nga ami Sika, kit dimot nga mina. No saan nakasinita iti day di nga aldaw, di awan ko mati nakangag. Sapay ado nga agpayso ti pasaheros idi imbaga na ti kasjay kanyak. Sigurado asikamot lang ti pagsasaritaan da itay di parataan. Nagbayad akmat iti pletek iti day di nga aldaw Saan kumot ngayon tarayan? Wen, nagbayad ka nga agpaiso. Ngam inuray mo pa'y laeng nga damang sitaking ka. Naa. Anya tigatangam, Janice. Sa anak agumatang nanawena. Ay nawaw, anya nga ron tigagaram ngay. Kaya't ko makasarita ti kontrabida nga anak yo. Ay na, awan ni Ami dito'y balay ita, at danapanan na. Anya? Napatag ka diti bagam kenkwana. Napatag anana. Agsublikan tulaangan inton malaem. Tapno makapagsarita kayo iti personal. Ay, saanan? Da kayo laangan ti pangibagaak iti ibagak kumakenkwana. Ha? Ibagayo nga inton sumaruno. Saan nga amin abanag kat masapul apakibyangan na. Saan aday tamangi babain iti pada na at tao ti paglaingan na kunak tumag. Ha? May papan ka di dayta iti panag 1, 2, 3 idi napalabas alawas. Wan, nana. Mairamramanan nila kay ko amakan kantyawan. Gapo iti dayjay nga ami. Apay ani Ami ti pabasulam. Una, tano saan na ko mga imbuking iti daydi nga aldaw. Di saan da ko maamaamuan ti may papan iti dayjay abanag. Ay nawaw, concern lang ni Ami kadagiti drivers. Iso akas jay tinaramid na. Katsika, di ka ngamin ag 1, 2, 3. Bayadam ti plitem nako. Imay ni Janice dito'y balay itay, Ami anak ko. Anyat imay na imbaga, nanang. Sapsapulan na ka, tanda ka no pagsaritaan nyo. Pagsaritaan may. Wan anak ko. Ay nawaw, maipapan itian niya kanumat, nanang. May papan iti panang sitam kenkwana. Idi plano na ti ag 1, 2, 3? Wan, maasar launay ken ka, takantyawan da kanumo nga minin nila kay na. Apay amaasar kanyak, kat sinitakla ang matnanang. Nasaya at matiimbaga kenkwa na ididay di nga aldaw. Saan kumat nga inbabain? Ngam nasakit nga rod tinakam na ken ka anak ko. Agar aramid bandaytan ako nakon. Inaramid ko ti kasjay tamaasya na kadagiti drivers nanang. Kan maysa, saan ama iparbang ti kasjay nga aramid na?
Apay kit din asaan nga agbayad iti pamasahin na? Da kayo man gayam tinagbiyahin, tata. Wen tabi simot ni Marlaw. Di na kanupay masangot agbiyahe. Iso kapilitan na nagbiyahe ak. Tapno da pagluganan yaw. Ayun, agbayad ak gayaman. Bayad ko, tata. Agyaman ak. Nakabayad ako na. Amangan no inton madamdama ket addaman mangeg ko ditan. Ha? Amangan no addaman pasahero yu akong trabida dita ket apaan nakit di. Ay nawa. Si kakid di mo't na kong. Apay ko mga apaan da ka ngayon no awan mo makagapaw. Ay natata, saan tayo kontrolado ti taray ti panunot ti tunggal may sa kadatayong. Nang runa pa, numatumpungan tayo dagiti tattao a bida-bida ako nada. Kumusta nga itata? Okay lang mait amin na kong. Nakitak nga inlugan yun ni Mari Janice itay. Ay wan. Siyak tinagluganan na itay bigat. Nagbayad ka di iti pamasahin na. Wan mait na kong. Nang rugi iti sinitam, kat itid na adagos ti bayad na. Nasaya at mo't ano nagbain, tata? Wan nga raw. Isugayan ti may sa kadagiti kalugaran tayo ang mahilig nga agwan to, tre. Siputan niyo atata, amangan no aduda pa'y. Wan na kong. I-reserve yung man gayam ti Francis, tata. Adakadwam nga gaway. Ada ni nanang, adalain lakad na apapeles. Agawid kami matlang inton madamdama. I-reserve yung atap no ada pagtugawan may. Sige. Alas 2 nga grubat tayo Wan, tata. Di kay maladla daw. Tapno awan maibaga ti daduma a pasahero. Iti kinaado ti kalugaran a mabalin ko a masalaw. Si kapay laeng Ay nawaw, ada ka di parikot, Janice? Si kapay laeng mat abida-bida ti masalaw ko. Bida-bidamat nga ibagbagam. Pudno man, kay-kayat mo apabainan ti padam a tao. No maipapanmanan dayta iti panag 1, 2, 3, pangaasim ta sardangan na kon. Awan oras ko a makiapakeng ka. Kalpasan ti inaramid mo? Kalpasan ti panangibabain mo kanya? Awan intensyon ko amang ibabain kang kaanya. Anay ko, si kapay lang ti adaganas na amang sipat kanya. Daytoy mati para kang ka. Anay ko, talagang agburak ti darak ang makakikita kan ka. Sana siya tep abaam kunak tumat. Inaramid ko lang ti amo ka maiparbang. Nay, nan ano taping-ping mo? Janice, bakit? Anya ko matibibiyang mo eh. Nalabaga mait. Di mon sa ludsudan no naan-ano kunak mo. Naputot man ngamin ti ulo mon. At daman nakaapam di niya. Iso nalabaga taping-ping mo ita. Ay no, di ka kadi agsardang si kang obet, Makiapa ka. Intun tutupan da ka. Siyak ti pagpupudutam. Kasano, ka nagadupay lang ay bagbagam dita. Gumatak man nanawena. Awan ni nanang, ada na panan na. Sigamat ga, mami. Anya tigatangam, kapsat. Ada karnit baboy yo? Ada, 380 ti may sa akilo. May sa kilo man nga rod. Mabit laang, ta isupot ko tikat gatangam. Aywan gayam, kumusta mat ng tiping-ping ni Mari Janice? No kasta. Sigat Wan, siyak tinang sipat kang kwa na idi na minsan ang nagsabat kami di tadalan. Kunak tumay. At dangagpaiso nakaapa na. Kasano, kat issue pa'y laang kang kwa na ti panagsitak kang kwa na idi na palabas abulan. Sinitak laang mat, takas laawan plano na nga agbayad. Ita, guraan nakit din akasta. Pasensya mo ni bakit ko, ami. Numaminsan mo dayjay. Di na amo nga klunan ti bidtot na. Wan nga rod, naturod pa'y la makiapa kanyak. Ibagam asardangan na kon, talumaban nakno kasjay ti aramidin na kanyak. Pon kapsat, bagbaga ak ni bakit ko. At to yung tigat-gatangam akarne, kapsat. Nakabaybayag kamot si kang obet. Sa dino tinapanamaya. Di mat imbagaken ka gumatangak iti pangrabyan ta ita. Asidaglaang matitirsena ni Auntie Esther. Iti ayan da na tinapanak. Ay nawaw, apay anapan kapay laang ijay. Wan tawan karni ala ko na Auntie Esther. Ammom lang arudan akagurgurak ni ami nga anak na. Ay na bakit? Aguli magkangaminan. Tapno di ka mapabainan akarkaro.
Kasano ko mga aguli maka katsyak mo tinaibabain iti kasjay nga inarami dayjay nga ami? Sinitada ka laeng takamalit aramid mo. Kat imbis nga agsakit tinakam mo, pagadalam kit di kumati panang sitanakin ka, tainton sumaruno, bayadam ti pamasahim. Kag, isumater aramida kita. Ay kat nasaya at ano kasta, bakit? Agbayad ka nga may ni tiplete. Tapno sanda ka asitaan ti padam a pasahero. Na, Kan lumabalin, bakit? Agtalnakan. Isardeng mo ti makiap-apakin ami. Takasano amalipatan dagiti kalugaran tayo ti inaramid mo, no sumanao ka pa'y lang. no aguli maka, awan nga tamat mangag ko? Agsardeng damat nga ta, amang kankansyaw ka data? Agsardeng daman kan saan, nasaysaya atin tagulimag, tanalawag nga dabasol mo. Awan laban mo kan ami. Iso pagadalam latan ti panang sitanakin ka, bakit? Ay, nawaw! Addaman makakitkita wenno awan, aramidem lata kumati maiparbeng. Bayadam ti rumbeng a bayadam. Takas kunada nga ruden, honesty is the best policy. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ayan nga ti bunga ti papaya nga inalam, bakit? Awa mo makita ka bunga ti papaya ta ijay lakay. Ay nawaw, kasano nga awan, kat adamot nakitak idi may nga aldaw alimmabasak ijay. Siguradaw nga addaman na ngalan lakay. Tinakaw da laki day. Anya, Dalusay ken Edgar nga gasawa ti atapag. anya matandag ijay nga agasawa. No agsasauda nga men, kasla isuda tinangimula iti dayjay a papaya. Agar aramid da kita tattao. Kaano oray ti dagaan nakaimulaan ti papaya ag-agawin damay. Talaga nga aga-agaw da kita nga agasawa. Anya ngayon ti sagpaw ta iti native a manok. Mapanak iti ayan ni Janice. Dumawatak laang inkin ko ana. Adda papaya amula da iti arubayan da kay. Naimbag ang malamaw, Janice, nakaw. Kastamot kada kayo na napipita. Anyat masapul yo. Ay, dumawatak man iti bunga ti papaya, nakaw. Isag paumiman ken ni tatam iti native amanok asidaan may. Ay nawaw, adamat mo layo ang papaya nana. Naggapo ak ijay itay, kaawam mo tun makitak a bunga na. Anya? Sigurado a pinaginteresan dagiti na agom a kalugaran tayaw. Ipilit da mo nga main adagada ka na dyan nakaimulaan ti papaya. Kasano ang nagbalin adagada dayjay kat adda kada kayo ti titulo nana. Ay, amok man pa'y kadagijay nga agasawa na kaon. Aguman dati saan da ako kwa? Anyan ti kasta. Mala, mga lakay laangan iti bunga ti papaya mi no kasapulan nyo nana. Ay, agyaman ak unay na kaon. Ay, may salaang ti dawatag. Iti kastakot at damaluaw. Agsarita taman, Edgar. May papanitan niya, nana. May papani ti bunga ti papaya me nga inibusyo ken bakit mau. Pangaasiyo ata diyo mo ibusan. Iti kasta ka adamo maramanan may. Papaya yan.
Ti papayaan na imula iti talon may nga si Dagyaw. Kat nukukwami day di atalon nana. Agar-aramid ka mag. Adda kada kami ti titulo dayjay adaga. Titulo laang tiniggaman niyaw. Nga madamot karbangan mi iti day di adaga. Anya? Apay, anyat ilablaban nyo aya. Kaya't yun sa mo man na ti maipabarangay. San ko akabuteng ni kapitanan niya? Di oray pa barangay da kami. Laglagi po niyo. At di yumatlaang maitugot da ita adaga numatay kayo. Na. Diyak magustuhan ti kasta arum-rum war itingiwat mo ah. Ibagbagak lang tipod no. Dandani kay lang harutan. Kastapay lang mati ugalyan niyaw. Anya ti planom lakay? Kano arugyan nyo ti mga ramid iti greenhouse ta? Inton martis pa siguro. Ay nawaw! Apay ganton martes pa lang. Rugyan nyo kitin, tapno adda malpasyo. Kompleto matan ti materyales. Kompleto. Nga madupay ti pakakumikuman ni Pari Dino. Awan sa bali atang danam aya? Awan nga raw. Iso kumatitang danan ta. Ta at least, kabisado na dagiti rumbang ang maramid. Sa bagay mo kit di ah. Nariga mo no palpak ti maarami da greenhouse. Wala. Da tao mo't lang tagparikot no ka. Una, amangan kit no magastusan tamay. Day tamot nga ruti pampanunutay. Iso amay mayatan tag sigurado. Iti kasta. Awan to ti rumso apariko. Bakal. Anya day ta ipapata diriyaw iti talon may Edgar. Greenhouse sa mo day ta. Anya ang talon nyo mat nga ibagbagayo. Talaga ka day at agikwain yun day ta. Kaadda kada kami matititulaw. Awan bibiyang mi iti day tatitulo. Uray anya akurte ti papanantayo. Awan karbangan yaw iti day ta adaga. Nalawa mo't ti dagayo. Apay atagikwan nyo amin. No kayat yu amulaan, mabalin mo't makisarita kayo itinasaya at kada kamay. Saan kat akasta nga ar-aramidin yun ti kay kayat yaw? Ay basta. Di yung man dadaulan ti plano may. Kaya pa, nagrigat kayo mo't nakasarsarita. Apay, ada nga ron igamyaw at titulo iti daga at tagtagikwain yaw. Ado ba tinaskan nga ramidag? Pangasiyo tadi kay manaktak. Diyay ko nga road. Dandani kayon. Iso adiyo iimot na diyada ka. Di takay man langin. Dagulit kayo. Ay, di na panawa na! Agsubli ka dito, Edgar! Saan ta pa'y analpas ang nagsarita? Edgar! Nagalas ka tikas jayan nga ugali ti tao. Ha? Aga-agaw iti daga. Masuro na. No kasta, nakita yu ti aramiden da a greenhouse iti talo nyo na napipita. Greenhouse na lusay kun Edgar dayjay. Ay nawaw, aping agpaaramid da iti greenhouse iti saan damot adaga. Hey, natangsit da nga raw. Aga-agaw da. Aging gagayam ita, kat kayat da nga agawan day ta adaga kada kayo, nana. Uwit nga raw. Awan mo't ig-gamanda at itulaw agam. Ay nakaturturod da. Di da agbain iti kastang aramiden da. Ay, supay man na napaka-stressan. Idarum yukit di ida, nana. Uray mamin anaw ang maidarom da kita. Awan denggenda. Di da mabuteng numadusa da iti kastang aramiden da. Awan kanaw ti kabuteng da gijay. Ay sus, saan amay may sa ti aldaw, nana? Puuten nyo to'y kuna. Addan tulat taal daw nga agpullo da kita. Gapo iti kastangar aramiden da. Naoma ko na makiap-apa kadagita nga gasawa lakay. Anya nga tano itid talaangan da di atalon kadakwada bakit? Tapno awan maibagbagada. Kan barang agtalnada. Kasano nga itin mo, kaadakin ka mo tititulaw. Ipalubos ta nga aramiden da no anya ti kayat da. Basta saan da kumamutin agulwan da tao. Kanda jalaang kumatitagikuan da. Saan dan anayunan pa'y. Ang amangan no panunutin daan ang abakdan lakay. Kaasi damot laang. Ngamin, awan mulaan da. Na, itilak sa itidakas nga insawsawang da. Kasyampay laang dagijay at tao lakay. Narigat mo't laang no inaldaw ang makiap-apat bakit. Itid talatan ti dagang ag-aguman da. Di bale,
Tanalawa pa'y mo tinabati. Basta saan da pakibyangan dagidayon. Ay, sa bagay Kasaritak to ni Kapitan. Uy, tapno the witness iti mapagsasaritaan tayo. Ibagamlaeng tadida mo bukudan ti papaya ijay. Ipalubos mi nga agparamid kayo iti greenhouse iti dayja apaset ti dagame. Nalpasan ti greenhouse mi, tata. Wen, amok. Ngam pangaasiyo tadayja atalon laeng. Di yun nayunan pa'y. Kawamat! Dayjay atalon lang mat talaga, tata. Di mi kayat ti apa. Sapay lakuma, tamakuntinto kayo mat ijayan. Okay. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Ay nawaw! Apay, nasken ka di pala ang amaamuan ni Kapitan? Wen tapno at the witness. Kan tapno mangag na laeng ti pagsasaritaan tayo. For future reference laeng. Ay na! Isupay kit di apakataktakan man ang dayta, tata. No kayat yung nga itin mi kada kayo dayja adaga. Agsasango tayo nga rod iti barangay hall. Ala, umay kaminto kinilakay ko, Tata Fernan. Anya di nadamag ko? Intadyo kanumatin ti may sa atalo nyo kadalusi na napipita. Way, tabareng agsarteng dad. Naggasatan dagijay nga agasawa. Bareng makaamiris damutay. Wen ko mga rod nana. Dakes nga minon ti rumwar tingiwat da kay. Ay, talaga nga awan konsensyada nana. Aga-agaw dagita nga agasawa. Agawan dati saan damat ako kwa. Ay, sana balilatan na kaw. At dati jaw sa makakitkita iti aramidon ti tunggal maysa kada tayo. Anya kanungay ti imula da iti greenhouse da nana. Day tatidyak na sa lutsaw. Nawayada mo kiday mangimula iti kayat da nga imula. Basta sardengan da kami kumamutan kan ni Tatam a Fernan. Day tati imula yo iti greenhouse yo. Why? Apay? Ada ka di parikot? Awan mo't kid day. Nasaludsod ko lang. Sabong mo't da kita. Ay nawaw! Makikita yun lang nga ruday. Apay? Anyat aramidon nyo dito'y aya. Napan ko lang pastor tinwang may. Kat nakita ka dito'y. Isungay nasitgang ka. Ay, nukasta nga rod. Lumabas kay laang no lumabas kayo. Ha? Di yun pakibiyangan no anyaman ti imula mi ditoy. Ngamin, awanan bibiyang yon no maipapan iti greenhouse mi. Saan ko matkit di apakibyangan? Sinaludsod ko lang mat no anya ti imulayo. Na, anya tar aramidan nyo dito, Tata Fernan? Sa anak nga imay tapno makiapa, Edgar. Ala, inakon, pasensya kayo no nataktak kayo. Chismoso na di anakay. Kaya't na maamuan amin. Ugali ng tikas jay, bakit? Hay! Makapasurot! Oh, kumusta ti sidlings ijay greenhouse lakay? Mabalin samot ti naman ako. Napisteta, bakit? Napiste ko na? Wine, Ay, nawaw! Kasano ko manapiste na kita mula? jak nga rod amma. Mayat mo't idikalman gad. Ay, amangan mo't no at dati ng spray. Kasano ko ma? Kat adda talang mo't dito'y balay. No adda man simrek iti greenhouse ta. Nakita ta ko ma. Sa bagay, at dapuntong lakay. Ang mga no dalaang nagkamalyan ta, bakit? Ipadas naman ang tagmula. Bareng agbalin mo't tayo. Anya di nadamag ko nana. Awan kanumot man ang tinagbalin iti imula dalusi kan Edgar. Iso mo't ti pagsasaritaan da dita waiting siya. Apay nga ta. Ayura siya, jakmut amaw. Tunggal adda imula da kat mapestemat. Awan mat agbalin. Sayang timula kan ti bannog da. Wen nga rod nana. Kitaan nyo kiti Amangan no da kayo manan ti pagpupudutan da. Apay ada kami manay. Amangan no panunutan da abasol yu ti mapaspasamak kadakwada nana. Ay nawaw. Awan dakas nga aramiden mi kanila kay kaw na kaw. Uray awan dakis nga aramidan nyo, no talaga ama nagsuspect sa timay sa atao, pag panunutan da kayo latta iti dakas, nana. Talaga nga uraan niya ti maimula iti day talaga. Kat saan nga agbyag. Sayang lang ti banok kan gastos dita. Ay, huwin nga rod.
ag mamalas mo tanda tao. Amangan mo't no, dar aramidon dyan lakay kan bakit? Isong agmamalas ta. Ah? Na. Hunan niya. Imposible mo ta. Namin anong impadas ta aminulaan day ta adaga. Kat talaga abang krap mat. San lang anam namin san anapasamak ti kastakad. Ay, kasaritak tuman day dya bakit lakay. Wan man. At dalakid di aramidon dagita asanta nga amaw. Agpudno kayo man kanyak nana. Ay nawaw, anya ngay ti ipudnukin ka, Edgar. Anya tar aramidon nyo kin Tata Fernan. Lah, anyat kaya't mo asawain. Oray di yo aklunan. Ammo milatan nga dar aramidon nyo. Isong agmamalas kami kin bakit ko. Awan dakas nga ara-aramidin may. Amok manang ka, adda iti panunot mo. No awan dakas nga aramidon nyo. Apay nga dakas day. Oraan niya ti imulam iti day dya adaga kat malugi kami latta. Da kami man nga mina, iti pabasulan niyaw. Awan amu may no maipapan iti day tabanag. Oho! Ulbod kayo gid ah. Da kayo ti malas iti biyag me. Ay pangaasiyo saan da kami ariribukon iti asawa? Tanabayagan anagul ulimog kami. Impalubos mi lang aruda na mulaan nyo day dya adaga. Inted mi payen kada kayaw. Ita, pabasulan da kami pay, no apay maluglugi kayaw, kadagiti imulmulayaw. Aglablabos kayo mutay. Awan madlaw yaw, kadagita nga gasawa. Ni, anya ko mga itimadlaw mi. Saan na ta? Ay nawaw, dakes man nga minan ti adda iti panunot mo, Lucy. Ay, wala. Tagmamalas kami matkanlakay ko. Do sa'yo lakit din day taga po iti kinaagom yung. Anyat ko nam, Janice? Ulitin man? Madusdusa kayon, gapo iti kinaagom yung. Uray awan dakes nga aramidan danan na pipita, kat nagado ti bagbagayo. Imbingayan da kayo lang aruden iti dagayo. Nalakalain ken ka ti agsasao, taawan ka iti sitwasyon mi iti asawa. Talaga, awanak iti sitwasyon nyo, ta sa anak mo't akas kada kayo nga aga-agaw. O di, winan! Sikan! Ti perfecto! Datagayam ti pagpabasulan dalo si kin Edgar, bakit? Ay, wala kay. Daday ti panunot da, kat adar-aramidin tay, sungag mamalas da. Ay nawaw, iti kasta ka panunutan da kita nga agastawa. Tunggal at dadakas ang mapasamak kadakwada. Agbirok da iti pabasulan da. Ay, day tangarod ti kakurak mo. Nusak ti maoma, makaraman at talaga da kita. Ay, madi alakay. Di kagar aramid iti pakabasbasulam. Kasaritak ti gayim ko. Tekatin tayo da kita ang materyales. Sayang mo. Ay, wun nga rod. Sayang ti bambanugyo iti dayta greenhouse. Lugi mo't amin ang maimula. Iso nga laang takit di. Taila ko ta da kita ang materyales bakit. Pagkwartaan takit din. Isumot la alugi. Ay, wala, no, adamayat agumatang. Adda. Sikamot tan ti makaamo amang ilako Iparagin ko latan. Timportante. Kat adag subli ti gastos ta. Ay, wala na. Anya pa'y nga rod. Malas mo't ngamin da kita nga agasawa. Angam, di damot aklunan nga isuda ti malas iti biyagta. Agin-agin da pa'y laag. Ay, aganos talatan alakay. Sa nabali, tadandani damot tin matay. Asino ngayon ti akin kuko iti dayja adaga nana? Ay, isudan Saan damot tin amulmulaan? Wun tada kami kanunga raw ti malas iti biyagda. Agmamalas da tamadusdusa dan nana. Ay, talaga ajak maawatan ti ugali dagijay nga agasawa. Madlaw mo't ngamin anatang sitda no kastang agsasauda nana. Ay, wun nga raw balasang ka. Ti kinagam raw ken kinalaing da nga agpabasol ti paglaingan da. Angam di da mapanunog dagiti bidog nga aramid da. Launay anana, isuda ti aga-agaw, isuda pa'y tinaturad nga agsao, hay, di dala agbain mo. Isubli talangan da dya adaga bakit? Ay, sayang dayjay lakay. Sayang.
Ngamday jay samot adaga ti makagapo no apay nga agmamalas ta. Nga ta? Sipod ti nagikwata. Kastoy mo ti mapaspasama kiti biyag ta. Uray ita asaan ta minulaan. Awan latamit. Saan mo ti nga agprogreso ti biyag ta. Kay, isublita nga rodan. Wala na. Isublim lang tapno malpasan. Ang mga nupod no ti bagbagada ang madusdusa ta iti kinagamrod ta. Ay, sa bagay, ang mga nupatakderan ta day dya iti balay ka nakarkaro pa iti mapasamak ka data. Day ta nga ron ti nakabutbutang bakit. Bayam, kasaritak to nga rod ni bakit pipita. Ibagak nga isublitan ti daga nga intedda. Naimbag man ta insubliyo ti dagadana na pipita kan Tata Fermin. Ay, nawhaw. Kapilitan na, tamalas mo't day dya adagada. Awa mo lang sirsirbi na ang mamulmulaan. Amo yung matgayam adagada. Agawin nyo pa'y laang ngamin kadakwada. Ha? Saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa atao. Agawam kit din ti amom asaan mo mat ako kwa. Hay, tapno ibagakin ka, uray piso, awan pa'y naramramanak ijay. Lugi amin tinaimulmula. Malas lang nga rod. Uray ita, tasan mi mo nakutkutsin. Narigat nga agprogreso ti biyag mi. Talaga ang narigat nga agprogreso ti biyag no kilo ti wagas mo. Anya? Kanayon tayo alaglagi pen, asaan a bendisyonan ti Diyos dagiti kilo ti aramid na kunakmanen. Addaman dagiti agbaligi, ngem sigurado asaan nga agbayag dayta. Dumteng to ti aldaw, amadusa da. Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinagagat mo, no dakas matiwagas mo, saan to arumang ay ti panagbiag mo. Ti bendisyon ti Diyos kat maipaay kadagiti tao nga agtrab-trabaho babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.